खुरुमदरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरिब ख्वाई पुनमकपु अहानबदा खेटिमे मुनिंद्रना तरामना उक्चरी ngasiगी maru oiba paw World Heritage Day 2021 gi thoram MP le semba sana jawbna athu mitung oidna pangthokre MLA H Dingona Segmai Kangla Tongbi Singlup Playground niyam du khusinna kre Bharat ka Amrut Mahotsav Kharungpat Wetland Thoram Pangthokre Loina COVID vaccine kapai matang da lothub lekoi leitana thabak tau phamthoi haina hanagi Prime Minister Dr. Manmohan Singh na phongdokre housing asigi mapungba paw amuk lobirasi Complex Past Diverse Futures haiba theme da ngasi Manipur ki Kangla Hall da State Archaeology Department of Art and Culture Government of Manipur na sinduna World Heritage Day 2021 gi thoram pangthokre Thoromaduga Mari Lenana Ningtole Simasana Jauba Honorable Member of Parliament na Chief Guest Warol Piraduna Hai Aikoi Mioi Basi Saukot Pagithak Lepnaba Hotnaba Natraga Civilization Taknaba Hotnabada Aikoi Hokraba Ipa Ipu Aikoi Mirol Singna Thambiramba Yamlaba Aikoi Heritage Site Sing Heritage Monument Singbu Ngak Tuna Sienduna Thamba Haibasi Hokraba Mirol Singdugi Saukot Pagi Masak takpa numit amani haina phongdokki ngasagi thormadu da ining thaulai semasana jawba Honorable Member of Parliament Rajya Sabha na Chief Guest M Joy Singha Commissioner Art and Culture Government of Manipur na President amadi Dr. K Sobita Devi Retired Director Art and Culture Manipur na Guest of Honor oiduna thormadu pangthokki Coronavirus na masing hengalakliba signa Mi paiba pohliba sidagi ngak thoknaba eligible oiba miyosing ngamiba makai COVID-19 hida kap thoknaba amadi tika utsappu support towai pandamda Rajbedi City na Sri Hanuman Jayanti Mahotsav Samiti Imphal Manipur ga kusamnaga numit nini chupna chathagadaba COVID vaccine kap thokpagi tika mela Imphal Bazar community gi Marwari Dharmasala da pangthokre Ngarang April 13 tagi hoduna ngasi April 19 fawa pangthok kiba thoromdu da chahi nifumanga mathaki mioi punna chamnga subna taruk lom hida kapthokki asiguma mela asi mai pangna pangthok pagidamak Rajbedi City gi management pu Sri Hanuman Jayanti Mahotsav Samiti Imphal na thagat phongdorakli Rajbedi City gi chairman amadi managing director Haubizam Rajena Hida kapagi service asi hospital asi da makhata na pikigani maramsina kap yaba miwisna khudong chaba si lobiduna hida kap thok pihuna ba appeal tawrakli Manipur yauna India gi atai state singda COVID-19 gi second wave asina noma gi COVID positive oibegi chang hengalakpa maramna Manipur gi mafam khuding makta numidang gi pung nipan dagi ayuk gi pung mari phawba curfew lokthuk kibagi matung ina Manipur gi border town amasu oiriba More dasu More police na ngarang publicity chatuna curfew lokthokre COVID-19 gi laichat chandokpagi chang Hantaru matung khanghodana COVID ki virus strain anuba ama laktuna India da COVID ki case hengadakliba sina maram morega Manipur amadi atai state singap samnafam oriba National Highway 2 gi Mau Gate akanba section thorang lokat pagalona RT-PCR compulsory test togduna COVID negative oriba miwai sing Manipur changbagi ayaba pi bagalona Manipur gi medical staff Police amadi mari lainaba authorities sing mathau ningthina tau batanatana ahenba matam phawba thabak suhori section thorang lokat khibana maram warga Mau Gate passenger puwa bus amadi lanai mioi sing ahing yarektuna COVID test taunabagi damakta ngaina hori hairi
All Jiribam Road Transport Drivers Union AJRTDU Jiribam amadi All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union Anina National Highway 37 da Cheliba gari sing da nomai kapsil lakpa thawongbu yaning da phongdok poina Manipur State pumbada ngarang ahing nongyai dagi tang tarmapan gi ahing nongyai pauba pungni puni pangi kaukiba general strike na Jiribam district asida chauna mamita ke दुकान कैथेल अमदी लंबी दा गाड़ी सिंग चेना खिदे जिरी पुलिस नसु अकन ngak सेनुना थोनिंगदब थौदोक थोक्तनब मिकअप नाहुम सिंगना लेरी लोयना बन सगत पा ड्राइवर सिंग इराबोट मखोंगदा लंबी थिंगबा अमदी गाड़ी सिंग चेलक पसिंग थिंगकी अदुबु जिरी पुलिस लाक्तुना तवन खिदे मसिग मतंगदा जम्मू अमसुंग काश्मीर की अमित सिंह कौबा बंद सरुक यारिबा ड्राइवर अमन फोंदोरपदा असुमना ड्राइवर सिंगदा नोमै कापा अमदी अवाब पीबा असि तौबिगनु मसी लेंगांगना यंगसिनबिनबा हाइकी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वागवाइदगी ड्राइवर अमना हाइकीबदा अखोई ड्राइवर नि मियाम की सेवा तौजरिबा जिरिबाम इम्फाल दा गाड़ी थौदुना मतम कुइना थबक तौजदुना लेजबनी अदुबु असुमना गाड़ी दा एम्बुस तौसिनबसी यामना नुंगाइती अखोई यामना पेंदे मखोइना ताइनगी हायरगना सरकार दा ताइनबियु अखोइदी मियामगी चेंग चाक पुदुना कोरोना मनुंग असिदा युमदा फावबा चंगदना गाड़ी थौजबनी अदुगा करीगी ड्राइवर दे अटैक तौबिरकलिनो हाइनसु मांगना मखाताना फोंदोखे आइदगे लाइबा आइना ngasi हाइजनिंगबदी अखोइ ड्राइवर नि अखोइ जिरिबाम टू इम्फाल चचरिजे अखोइ कुइरे मतम सांगे अदु सुमाइ तौदना अखोइना चचरबो मतुंगदा अखोइ गाड़ीदा एम्बुस तौसलक्पा कापसलक्पा सिगुमबजे अखोइगे थमोइदा याम नुंगाइजदे अमरमदा ngarang Tamenglong district Kaimai village manakta masak khangdaba mioi kharana tata gari amadagi driver bu phuraga paisa amadi mobile phone mulhore hairi Kasar district ki Nagatila da leiba Aizul Barburia apokpa Azurdin Barburia dagi mulhobani hairi मांगना फोंदोरपदा गाड़ी थौरगा लाकु मतमदा काइमाई मनाक्ता मियोय खरना गाड़ी खामलक्तुना गाड़ी खामलिंगेदा थीना फुरकपनी मतुंगदा मोबाइल अमदी पैसा ओइना लुपा लिसिंग तरा तरेक चहुम मुनबी हौरगा थादोरकपनी हाइना फोंदोके धनमंजुरी यूनिवर्सिटी एक्ट 2017 की सेक्शन 14 की सब सेक्शन 1 की मतुंग इना प्रोफेसर नोमाइथेम राजमोहन बु धनमंजुरी यूनिवर्सिटी DU इम्फाल की वाइस चांसलर ओइना खनख्रे DU की चांसलर सु ओइरिबी मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्टुलाना ngarang अप्रैल 13 तक खुजेक तौदना थोखिबा याथंग की मतुंग इना प्रोफेसर नोमाइथेम राजमोहन यूनिवर्सिटी असिगी चही मंगा की वाइस चांसलर ओइरगनि हाइरी प्रोफेसर नोमाइथेम राजमोहन कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्सिंग 12 वांगमा पाखंग लाफम परेंग दगिनी अपोकपना लेखिद्रबा नोमाइथेम संगाइजाव कवि अपोकपी की मिंगना नोमाइथेम ओंबी इबेमहल कवि मतिन मनाव निपान की मनुंगदा मांग अहलने माकी मखाद नुपा अहुम अमसुम नुपी मरी लेरी धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की चांसलर ओइरिबी मणिपुर की गवर्नर ना प्रोफेसर नोमाइथेम राजमोहन बु धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और खलकपदा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग की माइकैदगी नुआइब फोंदोरकले सेंटर असिगी सेक्रेटरी के SS जॉय कुमार खुजेक पीदुना थादोरप चेरोल अमदा हाई कुमजा लिसिंग मचमापन मरफुद्रा मरीदा लिंखतखिबा सेंटर असिगी अहोबा मिकुप्तगी हौना प्रोफेसर राजमोहन सेलगी अमसुंग पांगलगी मतेंग कया पांगदुना लाकली हौरकलिबा अंगांगसिंगीदमक अखनना नोमाइजिंग खुदिंगी पांगथोकपा थोरुम सिंगदा मोटिवेटर एकेडमिशियन अमदी फिलांथ्रोपिस्ट प्रोफेसर राजमोहन बु धनमंजुरी यूनिवर्सिटी इम्फाल की वाइस चांसलर ओइना खलकपदा सेंटर असिगी कमिटी मेंबर सिंह ओजा सिंह डोनर सिंह सिंपैथाइजर सिंह अमदी महिरुई सिंहना थमोय सेंगना नुंगाइबा फोंदोकलि अमदी मरी लेनबा खुदिंगमकपु तौमल खंगमसु उतली प्रोफेसर नोमाइथेम राजमोहन मतम कुइना लेपाक मियामगी मरुअइना महिरुई खुनागिदमक अफब थबक थोरम क्या मखाताना पांगथोकपा ngambagi wakhalgi hakchangi pangal taibung mapuna pina bisanu hainasu cherot aduna makhatana hairakli
ngasi Sekmai Kendra gi MLA H Dingo Singana ayamba senfam putoktuna Sekmai Kanglatongbi Singlup Playground Landam adum gi miyamda hanui matung ina ngasi MLA na kusina kre ngasi gi playground inauguration tobagi thorum aduda MLA H Dingo Singana haiki bada sanabung sengbat pagi habit asi ngasi gi mirol na da leiba dakar oi masina inkalal iban naharol singbu sana khona barom da puning thagot piduna drug ki ipatagi kanba ngamgadori bani hariba Sekmai Kanglatongbi Singlup Playground asidagi international player kayasu puthorokpa ngamgani hainasu asa tawi haike loinana Chief Minister N Biren Singh gi liching makhada chathariba war against drug tasu miyam hubna yaksunduna Manipur bu asigba drug free state ama oilasi haina appeal tauki COVID-19 Joint Committee co-convener su oiriba MLA H Dingo Singana makha tarak poina hauzik anoba COVID ki virus strain ama thoruktuna India da COVID ki case asi khanghodana hengalakliba si Manipur yoroktanaba ekoi isana section ba matam yore loinana government piriba SOP sing ngakpinaba appeal tauki ngasi sanabung sangabagi thorum aduda lamdam adomgi miyamna thagat wahai support tobai kholau kaya lauduna MLA H Dingo Singab oki loinana thorum da MLA gi loinabi H Sita Devi amadi Kanglatongbi Gram Panchayat ki Pradhan Ward Member amadi Khungil Luchingba Singh yauki Khabo Kendra gi manung chanba sangayumpham idiga maningda leiba matam sangna miyamda ising piba ngamdana leraklaba sangayumpham water supply scheme all Ramdan Thagi yenglaga ngasidagi Kendra sig MLA O Surya Kumar na semjin bahukre sangayumpham Serapur mathak Serapur mayai nungpho amadi sabal lekagi miyamda ising piga doba water supply scheme semjin baduga mari lenana Laina Bawar Pibada MLA O Surya Kumar na hai water supply scheme asi sabal warga install tawdabana maram warga miyamda ising piba ngamda khibani adubu Islam dharma chaliba singi saghenta manungda miyamna thengnariba ising phangdabagi awaba kaya sigi yenglaga ngasidagi semjinba hobani haiki Manipur State Wetlands Authority Directorate of Environment and Climate Change Malem Chaukat Loop Machal Wabgai Kusamnaduna Bharat ka Amrut Mahotsav Karungpat Wetland Manipur ki thorum ngasi Kaksing District ki Wabgai Ima Kalika Laibungda Pangthokre Mahiroi amadi mafam kayadagi lakpa miyoi chahum mukna saruk yadun pangthokkiba thorum aduda athoiba mithung oina M Jayanta Kumar Jila Parishad Wabgai Y Hemchand Pradhan Wabgai Gram Panchayat H Kisorjit President Machal Wabgai N Bhubon Assistant Professor HOD Economics Modern College Dr. A Sanatomba Economist L Arun Kumar Scientific Officer LDA KH Tombi Scientist C MPCB Coordinator Eco Club Manipur Dr. L Bijan Maitei Development Officer Directorate of Environment and Climate Change Manipur Coordinator NB's Hub Manipur na saruk yaki Karungpatpu Wetland Sengbat pada akoi bada leiriba livelihood oiriba farmers singa tanaduna sengbat pana hena khudong chagani haina thorom gi wangang loisina phongok nakhi Puari kayadagi sawanaduna laglaba kobru laifhamgi matangda ukalna changsiliba khongjang asiga mari lenana Temple of Universal Peace Awareness Cum Arts and Cultural Academy gi mayai loisangda amla halat CPC Manipur amadi Yelho Puya Development Society na punna loop home na pullaga angamba thodang logani haidra ngasi warep nakhre ngasi ayupung tararom tabda pangthok kiba miphamaduna nat koiba laifhum singda Thorum Pangthok pada iramdam masida kundamenera purup kanglup puding magna lining laisungi thabak thorum thingin bidana amana amabu mating pangnaduna nungsi chanana laminana ba amadi hingminana ba phongdorakle Salai Promoters Union Sinduna lagliba tang kunda
इन्वेस्टर्स सिंगी अचौबा रैली अमा चतुना चीफ मिनिस्टर द मेमोरेंडम अमगा लोइना इन्वेस्टर्स सिंगी फर्स्ट फेज की क्लेम लिस्ट पिसिनगनी हना तौरंबा रैली अदु चलरोय हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा बावमिफम अमदा सलाई प्रोमोटर्स यूनियन की कन्वेनर सुनील ड्रो लाइस्रमना फोंदोरकली सुनील ड्रो लाइस्रमना मखा ताकिबदा खोंगचत हंदोखिबगी मरमदी मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगा अंडरस्टैंडिंग अमल लेनबदगिनी नुमितुदा यूनियन की लुचिंगबा मरी खक्ता चलगा चीफ मिनिस्टर दा अहानबा पेज की क्लेम लिस्ट पिसिलगनी क्लेम तौबा इन्वेस्टर्स सिंगिदी कैपिटल दी मांगलारोय अदु मतम खरदी संकिगदौरे खरा थुजिनबा मयाम पुन होनमिनसी क्लेम तहौदबा इन्वेस्टर्स सिंगी कैपिटल फंगबा नत्रगा फंगदबा हाइबा ngamdri फंगबसु याय फंगदबसु याय मरम असिना विक्टिम हेउरबा इन्वेस्टर्स सिंगना क्लेम तौबी हो हौजिक इन्वेस्टर्स सिंगी ग्रुप मचा मचा मयाम अमा लैरिबा सिंग असेसु अदोम अदोम की ग्रुप मेंबर्स सिंगी क्लेम लिस्ट सेंबिदुना सलाई प्रोमोटर्स यूनियन की हेड ऑफिस दा नत्रगा चीफ मिनिस्टर दा नत्रगा मनाक नकपा पुलिस स्टेशन सिंग दा पिसिनदुना अदोम अदोम की इन्वेस्टर्स सिंगी कैपिटल फंगहुना होनबियु चीफ मिनिस्टर नसु मतम कुइना वाजरगलबा इन्वेस्टर्स सिंगी अवाबा सिउ येंबिदुना सिस्टम नाइना कैपिटल थुना हंदोकपा यानबा अवांगबा थाकी कमिटी अमा सेमिनबा अपील तौरकले लोनना मणिपुरी काचिन कोयाद लेबा इन्वेस्टर्स सिनसु क्लेम तौजनबगी करी उपाय लेबगी हैबदु येंबिरगा मतेंग पांबियु अमदी सजेशन पिबियु हाइना मीडिया की म्यूई सिंग दसु अपील तौरकले क्लेम तो होद्रिबा इन्वेस्टर्स सिंसु क्लेम तौसिनबिरगो और क्लेम तो बसिदा सेकेंड फेज की वेना सलाई प्रमोटर यूनियन की सेकेंड फेज की क्लेम तौननबगी लिस्ट से सेम ननबगी नमका कोई फॉर्म से अप्रैल की तांग कुंगमा कोइदगी हबजरगा अप्रैल की तांग कुंग तरुक काबा थाजनगी फॉर्म थाजनबा से हाना कोई फॉर्म थाजनखिबा कोई सबमिशन सेंटर सिंग अदुदा थाजनरोय अंदर सेकेंड फेज की फॉर्म से क्वाकैथेल लाइसम लेकाय दा लेबा कम्युनिटी हॉल दा बी आई बी पुंग अपन लगिना नुंगावायम नुंथे पुंग मंगा फावबा की मनुंगा कोविड-19 की एसओपी नाना फॉर्म सिंग से कलेक्शन तौजगनी पब्लिसिटी कमिटी कोरकोमना थादोरप चेरोल दा वे जिया लमदम की मरु एना मणिपुर कंगलेपा की यौलुप सिंगना म्यांमार दगी जंगसेलपा रिफ्यूजी सिंग अथिंगबा पीबा अमदी असी अना फाव थोली हाइना इंडिया की इंटेलिजेंस सोर्स अमगी पाव पलदुना पावसे खरद फोंदोक पथेनारे इंडिया लेंगाना मणिपुर कंगलेपाक अमदी वेजिया लमदम की यौलुप सिंग मयोक्ता मखोई एजेंसी सिंग सिजनदुना ई पाव संदोक्तुना मियामना यौलुप सिंगबु सेरानना उहनब थवों हंदकी थौदोक असिन आहान बनते हंदक संदोरलिब आरामा पाव असि यामना का हेन हंथबता की प्रोपेगेंडा सी अचोब थौदांग लोरिबा इंडो एशियन न्यूज सर्विस IANS asig matangdadi IANS has a history of spreading fake news on its platform and several instances of fake news has been documented by ALT News ni haina korkongi media coordinator M Saghani Charol Hairi Phoenix की लिजेंड अमसुंग अतई वियतनाम की वारी सिंह कौबा नोमाइथेम नोरेन सिंगना हंदोकपा लाइरिक ngasi लांगटेबाल केंद्र MLA कराम श्यामना मणिपुर प्रेस क्लब ता फोंख्रे पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुर न सिंदना पांगथोकपा लाइरिक फोंबगी थोरम अदुदा नावरेबम खंबा लुवांग प्रेसिडेंट पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम अमदी तायंजम विजय कुमार सिंगा BP नॉर्थ ईस्ट राइटर्स फोरम ना थोरमपु अमदी अखन्नबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी ngasi phongkiba larik adugi matangda Dr. Sarat Chandra Longjamba faculty Manipuri department DM University Imphal na wangangki Thongju Kendra Tengbang Loop TKTL gi general body meeting ngasi singjamai wangma Khetri Laikai Imphal East pangthokre ngasi gi meeting aduda yetnaba yaudana utekon takhok mapal dagi ningthogjam yaimabu anoba treasurer oina khankhre मीटिंग अदुदा मखाताना TKTL की women wing सु सेम खेबगलोना कैथेल लाकपम नुंगसी देवीना चेयरमैन ओइन खनख्रे TKTL दा नौना यारोपा नुपी यांकै तरुक अमदी नुपा निफुर मरी सु तराम ओके TKTL president ओइनाम रोमियो चिफ पेट्रन सेराम नेकेन अमसुंग लीगल एडवाइजर एंड अंगो थोइबना ngasi मीटिंग अदुगी थर्मपु सिंग ओइना सरुक याखे लाइमनाई यूथ क्लब यारिपोक LYCY ना तुलिहल जिला परिषद तोप सिंगथा ग्राम पंचायत
SDPO Yairpok amadi Andro Police Station ga kusamnaraga nomagi oiba lamtu sengdokpagi camp amasung miyamda wakal tahanbagi thorum amangasi LYCY Club ki akoiba amadi Yairpok thongkong da pangthokre. Limnai Youth Club Yairpok ke secretary Pukri Hongbam Drubana phongdokhibada LYCY campus ki Thowal Turel Mapal amadi Yairpok ki mayol oiriba Yairpok thongkong ki Turel khongnung asida miyamna hundurakpa amot akai phatta haudi plastic na chingba kaya asina anakpada leiriba lekai singda makhal makha kaya gi lainatina thohlakpa yabagi akiba leibana maram warga jila parishad gram panchayat police personnel sing amasung Limnai Youth Club Yairpok ki volunteers singna ngasigi lamtu sengdokpa amadi wakal tahanbai thorum asi pangtokpani haiki ngasigi lamtu sengdokpa duda Tulihal Jila Parishad member Kongbam Nokcha Top Chingtha Gram Panchayat ki Pradhan Yumnam Tomba SDPO Yairpok Kaisam Dhananjoy Numpuk Sengmai Police Station ki OC Kaisam Prem Kumar Andro Police Station ki OC Mohammad Zahiruddin Social Worker Kaisam Ningthemjau Veterinary Loisangi Thabuktai Patharaba Joint Director Dr. Maibam Rajendro amadi Limnai Youth Club Yairpok ki advisor Singh Al Laman Kayasu Saruyaki Veteran Congress Luchingba amadi Hanai Prime Minister Manmohan Singh na haikibada frontline workers Singh adugi sahi nifu mangagi makhada leirabasu COVID vaccine kapkadaba miyoi Singh adu state Singh na khangdo hallu vaccine kapagi matangda lokthuk lokoi leitana thabak topam thoi hainasu mangna makhata na phungdokhi state Singh na oja bus 3-wheeler amadi taxi driver sing municipal amasung panchayat staff sing bu frontline workers oina khalakpasu yai court kariba ukil phawbun asu vaccine kappa yai government covid ki hidak sungliba singna hidak chang hena pothohanaba pau tak pinabasu Manmohan Singh na government appeal tawki vaccination athuba da kaptho hobana covid laksin mangamgani haina expert singna phongdokli ngasi ayuk Maharashtra gi Ratnagiri district laiba chemical farm amada mai sakibagi thokdokta miyoi ohum siri aduga nipana sokre Mumbai dagi kilometer 4 lom lapa kheda talukada laiba Maharashtra Industrial Development Corporation da laiba farm aduda ayuki pung mapan makhai aduaida mai adu chalakibani haina official amna phongdokhi mai adu karamna horokibano haibig matang da asengba maram khangdoknaba police na ticket pa hokre hairi miyoi ahum adu mapam adumata da sikibani makoi adu Bilas Kadam Chaikotra Taruk Sachin Tarwar Chaikunithoi amasung Mangesh Jamkar Chaikunithoi ni haiba khangmang amkre asok pasing aduna Chip Lumda Leiba State Hospital da Ming Chalaga treatment piba hokre hairi Hawjik aroibada maroiba paw amuk hana pizari World Heritage Day 2021 gi thorum MP Lesem Sana Jawban athoi mitung oidun pangthokre MLA H Dingwana Segmai Kanglatongbi Singlup Playground niyam da khusinakre Bharat ka Amrut Mahotsav Karungpat Wetland thorum pangthokre loinana COVID vaccine kapagi matangda lokthuk lokoi leitana thabak topam thoi haina hanagi Prime Minister Dr. Manmohan Singh na phongdokre ngasigi damakta di image pawdam matang sida lojari nyam mukana khurumjari